Heaven's calling, chains are falling, hope is dawning, bright and true. Day is breaking, night is quaking, God is making all things new. Jesus saves. Hear the heart of heaven beating, Jesus saves, Jesus saves, and the hush of mercy breathing, Jesus saves, Jesus saves. Hear the hosts of angels sing, glory to the newborn King, and the sounding joy repeating, Jesus saves. See the humblest hearts adore Him, Jesus saves, Jesus saves, and the wisest bow before Him, Jesus saves, Jesus saves. See the sky alive with praise, melting darkness in His blaze. There is light forevermore in Jesus saves. We will live our sorrow sharing, Jesus saves, Jesus saves. He will die our burden bearing, Jesus saves, Jesus saves. It is done, we'll shout the cross, Christ has paid redemption's cost, while the empty tombs declaring, Jesus saves. Rising up so vast and strong, lifting up salvation's song. The redeemed will sing forever, Jesus saves. Mga higala, may adlaw kini si Brother George Matthews na si Don magininasab ang 15-minute Bible Truth Online Broadcasting Ministry sa Emmanuel Bible Baptist Church, Lapulapu City. O karong adlaw atong paghisgutan ang the love of God. So atong ablihan nato ang Bible sa John chapter 3 and verse number 16. Common kayo ni siya nga verse, daghan kayo mga naka-memorize ani, pero atong i-take thought the love of God. So, John chapter 3 verse 16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. So, let's talk about love. So, God loved the world that He gave His only begotten Son. Ang inyong bugtong anak iyang gihatag para nimo o para nako mga higala, para kita maluwas, kita makadawat. Ang ingon siya, whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. So iyang gihatag ang iyang anak, iyang bugtong pinalangga ang anak para nato. Wala guro yung makabuhat anak may gala. Miskan kita, ikaw guro mabuhat, ikaw guro imuhang kunta, makasa nimo, patyon siya. Pero ang imong buhaton, imong ihatag ang imong anak para maluwas ang imong kontra. Buhaton ka na nimo higala. I doubtly believe nga mo buhat na nimo, pero ang Ginoo iyang gibuhat para nimo o para nako. Ano man, for God so loved the world. Nayo pang tao nga moingon sila nga, brad dili man ko ang gugmaon sa Ginoo, brad kay tungod grabe kayo kung sala, makasasala kayo ko. Nasiyo ba niyo, brad, di ko ang higugmaon sa Ginoo kay upri raman ko. Kinsa raman ko. Yes, kinsa ta nga higugmaon sa Ginoo pero gigugmat niya. Kay ingon siya, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Ingon siya nga, ang iyang gugma wala na ngayo og lain nga kabayaran, wala siya nangayo og something in exchange siya. Higugmaon akong kalibutan kung higugmaon ko nila, wala sa ninyo na ingon siya, for God so loved the world.
Ingon sa 1 John 4:19, we love Him because He first loved us. He first loved us, mga gala, iya tang gihigugma. So, atong paghisgutan karon is dili lang sa about sa gugma, pero unsa ang atong makuha sa iyang gugma? Unsa ang atong nakuha sa iyang gugma? So first, His love gave us life. Ingon sa John 3:16, but have everlasting life. Wow, amen. So for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Eternal life, kinabuhi walay katapusan, asa man dito sa langit. Unsa man tong buhaton? Ingon diri, whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. So unsa tong buhaton? Mutuo niya. Kinsa? Begotten Son of God. Kinsa may only begotten Son of God? Jesus Christ. Ingon ang Bible, this is my beloved Son, of whom I am well pleased. So kinsa yung ipasabot man anak? Si Jesus Christ. Now, ingon sa siya sa John chapter 5 and verse number 4. John 5 verse 4. John chapter 10. John chapter 10 and verse number 10. The thief cometh not but for to steal, and to kill, and to destroy. I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly. Kasi ningon ani si Jesus Christ. If you read your Bible, it is in your letter, and your Bible is a red letter word. It is a red letter word. Nga naman, Jesus Christ ingon ani. Kasi ingon, I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly. So tungod ni Jesus Christ, tungod sa gugma sa Ginoo, nahatagan ta og kinabuhi. Ingon pa gid siya, more abundantly. So mahatagan ta og abunda nga kinabuhi. Dili man tanan abunda sa kwarta ra. Nay uban nga daghang kwarta pero masakiton. Nay uban nga abunda kwarta pero dili malipayon. Ang iyang ihatag nga abunda dili lang kwarta. Hatagan niya abundance of joy, abundant health, abundant life. Hatagan niya abunda sa tanan. Dili lang sa kwarta kay ang ato ang kinabuhi dili lang puros kwarta. Yes, dili ta makakaon kung dili ta makapalit kung walay kwarta, pero dili tanan mapalit sa kwarta. Dili mapalit ang kwarta. Dili makapalit ang kwarta sa kalipay. Dili makapalit ang kwarta sa ato ang kalinaw. Dili makapalit ang kwarta og kinabuhi. Pero kinsa napalit sa atong kinabuhi? Si Jesus Christ. Hana siya that they might have life and that they might have it more abundantly. So next is dili lang kay life iyang gihatag nato, ingon siya, His love gave us hope. Titus chapter 1 verse 2. His love gave us hope. Gihatagan niya paglaom. Titus chapter 1 verse 2. In hope of eternal life which God that cannot lie promised before the world began. Kano sa siya ni saad? Before the world began. His attitude, giingon po dire, is in hope of eternal life, which God, that cannot lie, promised before the world began. Nisaad siya before ikaw, ako, si Adan, si Eva, si Paul, si Noah, si Abraham nabuhi. Yung siya promised before the world began, before nagsugod ang kalibutan. Nisaad na siya og kinabuhing walay katapusan. In hope na ay paglaom sa eternal life. Kinsa? God that cannot lie. Promised before the world began. So, ingon pa diri sa Romans chapter 8 verse 38. Romans chapter 8 verse 38. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, verse 39, nor height, nor death, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. So ang atong hope nga, wala din yun makabuwag nato sa gugma sa Diyos.
ang walay makabuwag na to, ingon siya, no man can separate me from the love of God. Dili kamatayon, dili kinabuhi, dili mga anghel, dili principalities, dili gahom, dili things present, dili things to come, dili height, dili depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God. Nothing, absolutely nothing. Excuse. Walay makabuwag nato sa gugma sa Dios. So, mga igala, His love gave us hope. Ingon siya, in hope of eternal life, in which God, that cannot lie, promised before the world began. So first, His love gave us life. Number 2, His love gave us hope. And last number, His love gave us freedom. Number 3, His love gave us freedom. Atong balikan, atong maablihan atong Bible sa John chapter 8 and verse 32. John chapter 8 and verse number 32. And ye shall know the truth, and the truth shall make you free. So, ang kamatuonan makahimo na to ang gawas nun. Asa man nga gawas nun? Gawas nun sa sala, kinabuhi nga makasalaan nun. Gawas nun sa impyerno. Free from hell. We are freed from hell. We are freed from the slavery of sin. We are freed from hell. We are freed from our eternal damnation. Ngano man, kitang tanan angay tang itambog sa impyerno, but because of God's love, He sent His Son and He saved us. So, unsa to ang tulo na to nga makuha, tulong nga makuha na to? His love gave us life. His love gave us hope. His love gave us freedom. How do we accept this? In believing that Jesus Christ is the only Savior. Atong dawaton si Jesus Christ kay siya namatay, ginubong ug nabanhaw. Ang atong sala gidala niya dito sa impierno, pagkabanhaw niya, iyang gibilin ang sala dito sa impierno. Muna nga mga igala, believe Jesus Christ. Ingon ang Acts 16:31, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved in thine house. O mao na to ang atong lesson karong higala. I hope you have a blessed day. Daghang salamat ug may adlaw ninyong tanan. Kung ikaw nagatuo sa pulong sa Dios mahitungod sa kaluwasan, pagampo ani nga inampuan, Ginoong Hesus, usa ako ka makasasala ug dili angayan sa langit. Salamat sa imong kamatayon didto sa krus alang sa kabayaran sa akong sala. Pasaylo ako sa akong mga sala ug akong angkunon si Ginoong Hesus nga akong manluluwas. Pasudla si Ginoong Hesus sa akong kasing-kasing kay gusto kong malangit. Sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo. Amen. Higala kon ikaw na panalanginan kini nga mao nga broadcast karon amo nga paghangyo kanimo nga taybawa kami pinagi sa pag-text kanamo or pinagi sa pag-message sa amo ang Facebook page ug kami malipay mutabang kanimo ug mogiya kanimo sa kamatuoran nga ang kaluwasan pinagi lang ni Ginoong Hesus ug ang kasiguruan naa lamang sa iyahang pulong ug ikaw makabaton niini nga kasiguruan kabag-uhan sa kinabuhi ug malipay kami mo tabang kanimo mga higala. Kini na sab si Pastor Mark sa Sidon. Daghang salamat ug maayong adlaw ninyong tanan.